Valentina, nunca calas e o monstro da media cara. Charo Pita e Marie-Jorge Porchet. A Valentina nunca calas, os apellidos entrabanlle como un traxe a medida. Aquela nena nunca calaba. Unha tarde mandárona por un paquete de sal e a súa nai díxolle: non enredes polo camiño, xa sabes que, en canto anoitece, o monstro da media cara anda polas rúas. Claro, sempre digo: cala, Valentina, e vai buscar a sal. Ao dobrar a primeira esquina, Valentina topou a Carola, coa que sempre anda de parola. Ia abrir a boca, pero pensou: hoxe nin media palabra, non vai a ser que me encontre co monstro da media cara. E por primeira vez na vida non dixo nada. Ao dobrar a segunda esquina atopou o Brais, con que sempre leiraba demais. Ia abrir a boca, pero pensou: hoxe nin media palabra, non vai a ser que me encontre co monstro da media cara. E por segunda vez na vida non dixo nada. Ao dobrar a terceira esquina atopou a Rodolfo. Miráronse aos ollos e tic-tac, tic-tac, pasaban os segundos. Tic-tac, tic-tac, pasaban os minutos. Tic-tac, tic-tac, a noite ia caendo, ata que de súpeto, dan, 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 o reloxo da praza deu as 8 e Valentina decatouse de que as 8 pechaba a tenda. Sen decir hola nin adeus, botou a correr e chegou xusto cando o tendeiro estaba pechando. Por favor, dame un paquete de sal. Que horas son estas de vir? Seguro que andabas por aí dándolle a lingua. Bla, 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 bla. Non, esta tarde non abrín a boca, de verdade, que estiven calada. Anda, anda, que a min non me engañas, insistiu o tendeiro. Por favor, déame a sal, que non me quero encontrar co monstro da media cara. O tendeiro, rosmando, abriu a porta e deulle a Valentina o paquete de sal. Cando a cativa saí da tenda, xa era de noite pecha. Co sal ben agarrado e con algo de medo correu polas rúas escuras e solitarias. Dali pouco, Valentina viu media figura e esquivouna con soltura. Valentina corría sen mirar atrás. Un sopro na caluga e unha voz que lle dicía: son o monstro da media cara, que te vai papar. Facendo un último esforzo, Valentina chegou a casa, pechou a porta e suspirou aliviada. Pero ali dentro agardaban por ela 2 monstros. Que horas son estas de chegar? Seguro que andabas leirea por aí. Cháchara, 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 chá. Non, de verdade. Veña, xa te coñecemos, daños a sal e para a cama sen cear. Nada máis entrar no seu cuarto, Valentina mirou pola ventá. Ali abaixo estaba o monstro da media cara. Rapidamente meteuse na cama, tapouse coas sábanas e berrou: mamá, papá, o monstro da media cara vaime papar. Cala a boca, Valentina, que xa marchará. Non, non me vou, que dentro da casa estou. Mamá, papá, o monstro da media cara dentro da casa está. Cala a boca, Valentina, que xa marchará. Non, non me vou, que subindo as escaleiras estou. Mamá, papá, o monstro da media cara subindo as escaleiras está. Ai, Valentina, cala, que xa marchará. Non, non me vou, que detrás da túa porta estou. Mamá, papá, o monstro da media cara detrás da porta está. Ai, Valentina, nunca calas. Cala, que xa marchará. Non, non me vou, que no teu cuarto estou. Mamá, papá, o monstro da media cara no meu cuarto está e vaime papar. Pois colla a fumada e dalle na cara. Na almofada.
Valentina, nunca calas, estirou o brazo. Colleu a alfomada e deixoulle ao monstro. Senta aí. Entón Valentina nunca calas empezou a falar. E falou, e falou. E o monstro da media cara empezou a minguar. E mingou, e mingou. Está a converterse nun cativiño que pechou os ollos e quedou dormido. Fin.